Ngiyalibingelela zihlobo ezithandekayo ngegama lenkosi kundawana zonke lapho esikhona. Sithanda ukubonga umusa kaJehova ukubalelwa kwabaphilayo emhlabeni ogcwele iziphithiphithi. Nxa sifunda ilizwi lenkosi ngalesi sikhathi sizaqala sibe lethuba lomthandazo asikhuleke nini. Baba okhona ekhaya ezulwini, malihlonitshwe lidunyiswe igama lakho. Siyabonga ngesipho sempilo ngokubalelwa kwabaphilayo emhlabeni osuthethe izihlobo labangane thina sibalwa kwabaphilayo kungenxa yomusa lothando lwakho. Nxa sifunda ilizwi lakho eliyikuphila, eliyikukhanya, elisikhomba indlela eyakuyasifikisa ekhaya ezulwini, besicela ngalo sizuze ukuphila. Ube usukhuluma kithi kanye sikuzwe kabili ngomthandazo wethu ekukholweni egameni likaJesu, amen. Zihlobo ezithandekayo, ngalesi sikhathi ngithanda ukuthi ngikuhambise ebhukwini likaMateyu chapter 7. Singakafundi encwadi le kaMateyu, ngifisa sikhangele sihlokweni esifitshane esithi ukulahlwa lokusindiswa kusesandleni somuntu. Ukulahlwa lokusindiswa kusesandleni somuntu. Lokhu kusisa ngaphi ngalesi sikhathi? Uzananzela ukuthi indaba yokusindiswa lokulahlwa komuntu kusezandleni zakhe. Umuntu uyazikhethela ukusindiswa kumbe ukulahlwa. Lokhu uJesu akwenzileyo lapho uSathane selethile ukufa losizi lokudangala lokuqeda ithemba ebantwini lokuthi kungabuyeleka yini ensimini yase-Edeni. Sithola uJesu ebuya eletha usindiso ebantwini. Abesesitsho ke uJesu uthi mayingaphakanyiswa indodana yomuntu iyakudonsela abanengi ngakuyo. Nxa unanzelela mhlobo othandekayo, sithola kulendlela ezimbili enkambeni yokukholwa eziphambi kwethu ezimisiweyo kukithi ukusindiswa kumbe ukulahlwa. uMateyu 7 evesini ka-13 abesesithi kona, ngena ngesango elincane ngoba libanzi isango lendlela ibanzi eya ekulahlweni, banengi abahamba ngayo. Kodwa isango lincane lendlela ilukhonjwana eya empilweni, bayingcosana abayifumanayo. iBhayibhili liyakubeka kube sobala ukuthi indlela zimbili, umuntu uyazikhethela indlela aza kuhamba ngayo. Engafuna ukungena endlela elukhonjwana encane eletha ukuphila eya ensindisweni, kumbe ahambe ngendlela ebanzi ehambisa ekulahlweni. Abeseqhubeka ke uJesu kuMateyu 7 khonapho evesini ka-21 abesesithi khona, ayisibo bonke abathi Nkosi Nkosi abaya kubona umbuso wezulu, kodwa yilabo abenza intando kaBaba osezulwini. Verse 22, abanengi bazakuza kimi ngalolo suku bethi, Nkosi Nkosi, saprofita ngegama lakho, sakhipha amadimoni ngegama lakho, senza imisebenzi emangalisayo ngegama lakho. Uthi ngizakubaphendula obala ngithi kibo, angizanga ngibelazi lina benzi kobubi, sukani duze kwami. Nxa nginanzelela ngamazwi akhulunywa nguKristu Jesu oqale wathi indlela ibanzi eya ekulahlweni lendlela ilukhonjwana eya empilweni, abeseqhubeka ke imfundiso yakhe uJesu athi ngalolo suku abahambayo kumaKristu kulabazakhetha indlela ebanzi labazakhetha indlela elukhonjwana. Abesesithi
Kodwa kumaKristu la ayisibo bonke abathi inkosi inkosi abaye kubona umbuso wezulu. Uzananzela le inkulumo uJesu kakhulumi labantu bonke emhlabeni, kodwa ukhuluma labantu abayimumetheyo bayamukela inkolo yesiKristu. Yibo abahamba beprofita ngegama likaJesu, yibo abahamba bechumayela ngegama likaJesu, yibo abahamba bekhipha amadimoni ngegama likaJesu, yibo njalo abahamba besenza imisebenzi emangalisayo ngegama likaJesu. Abanye abantu ngikufakele isibonelo, aba-under African traditional religion, bona kabakholelwa kuKristu Jesu, bakholelwa ukuthi bangafika kuNkulunkulu ngezinye indlela. Abakhonza bekoBuddha balendlela abathi bangafika ngayo kuThixo. Abakhonza kunkolo yesi-Islam kabakholelwa ukuthi ngoJesu bangafika kuBaba, kodwa uJesu uthi lapha ngalolo suku bazeza abanengi. Kuyangiphambanisa umcabango omhlobo othandekayo, ngoba abanengi bamaKristu ngale ivesi uJesu uthi ngizakuthi kibo angizange ngibelazi lina benzi kokubi. Kutsho ukuthini? Bangene endleleni ebanzi, abasahambi ngale elukhonjwana, ngoba elukhonjwana eya empilweni yilabo kuphela abazangena kibo abenza intando kaBaba. uJesu uthi yena ayisibo bonke abathi inkosi inkosi abaya kubona umbuso wezulu, kodwa yilabo abenza intando kaBaba ngezinye indlela. Mhlobo othandekayo, ngalesi sikhathi ngithanda ukukukhumbuza ukuthi endabeni yokusindiswa kasisindiswa ngenxa yokuthi sibizwa ukuthi singamaKristu kumbe silandela uKristu, kodwa sisindiswa ngenxa yokwenza intando kaBaba. Ungozi enkona ensukwini zokugcina, uSathane uyakwazi ukuthi inkolo yesiKristu inkolo yeqiniso ezakufikisa abantu ezulwini. Uyakwazi uSathane ukuthi uJohn 14 uyakutsho kuvesi 6 lapho uJesu esithi yena ngiyindlela leqiniso lokuphila, ungeze muntu kuBaba ngaphandle kwami. Abesesithi ke uJesu indlela ibanzi eya ekulahlweni, lelukhonjwana eya ekuphileni. Bayingcosana abayifumanayo. Lo uJesu oyindlela leqiniso nokuphila, nxa ekhuluma lamaKristu uthi ayisibo bonke abathi inkosi inkosi, kodwa inengi labo ngizakuthi kibo angizanga ngibelazi. Sukani duze kwami benzi kokubi. Ingozi ekhona ensukwini zokugcina, uSathane esebonile ukuthi le inkolo yesiKristu inkolo yeqiniso ezasifikisa ekhaya ezulwini, abesesenza iconfusion phakathi kwamaKristu. Namhlanje ungahamba uyekhangela, more than 5,000 churches are registered denominations. More than 5,000 denominations are registered. And inkolo yesiKristu bonke bathi sileqiniso, bonke bathi sichumayela ivangeli eli-right. Namhlanje emaKristwini kulempi yamabandla. Abantu bayabanga ukuthi ngingumSabatha, ngingumRoma, ngingumLutheran, ngingumPentecost, ngingumAnglican. Bathandekayo, ingozi enkulu kumaKristu ukuthi uSathane usesiqhatshile wasinika omunye umsebenzi wokubanga ama-denominations, kulokubanga ukudinga indlela elukhonjwana eya ekhaya ezulwini. Namhlanje ungathola umSabatha echumayela uthi umLutheran kasuke eLutheran, umPentecost nxa echumayela uthi umRoma. Kulezimpi zamabandla, abantu babanga izinkonzo. Bathandekayo, ngalesi sikhathi wothani ndikhumbuze izihlobo ezithandekayo ukuthi ukusindiswa kwethu nxa uJesu eseqhaqhisa ibhakabhaka akasozeme emkhathini ethi abeLutheran buyani, ethi abeRoma buyani, ethi maSabatha buyani, kodwa baza kusindiswa. Uthi zinceku ezithembakeleyo, ngitsho entweni ezincane, abenza intando kaBaba ngezinye indlela, i-recipe of destruction. Lokho kuzenza abanengi enkambeni yamaKristu behambe ngendlela ebanzi besiya ekulahlweni, yikutshiya ilizwi likaJehova. Nxa sebelitshile iBhayibhili balifaka eceleni, babe sebegijima ngemfundiso zamabandla, bekutshele ngama-church manual abo, bekutshele ngama-Bible books abo abawabhalileyo bona besuka elizwini likaJehova. Okuzasenza amaKristu
kumaKristu athandekayo sisindiseke yikubuyela eBhayibhelini elizwini likaJehova yikho lapho kulokuphila khona kodwa hayikhona mani kumaKristu ensuku zokucina alohlupha amaKristu ensukwini zokucina bazakutshela ukuthi thina echechi yethu lokho hayi thina umfundisi wethu uthi hayi thina upapa wethu uthi hayi ubani wethu thina uthi ugosa kithi uthe okuzenza abantu besindiseke yikubuyela elizwini likaJehova nxa uMkristu othandekayo ungazibona ilizwi likaJehova lingasahambi kuqala empilweni yakho sokugijima izimfundiso zamabandla uzwe nxa abantu bekutshela ukuthi thina ebandleni lethu sikholelwa ukuthi ofileyo uye paradise hayi thina ebandleni lethu sikholelwa ukuthi ofileyo usendaweni ethile hayi bathandekayo okuzenza sisindiseke yikuthi iBhayibheli lithi ofileyo ungaphi okuzenza sisindiseke yikukhangela izifundo eziseBhayibhelini ukhangele ngomthetho kaJehova ukhangele imithetho elijumi ube usuzibuza ukuthi ilizwi likaJehova lithini ayikhona iexplanation kamfundisi ayikhona iexplanation yebandla kodwa sidinge ukuthi uJehova elizwini lakhe uthini ngomthetho wakhe uthini uJehova singadingisisa ngelizwi lakhe uzasiqondisa umoya oyingcwele ukuzwisisa lokuThixo akutshoyo ungadinga ngesimo sabafileyo ukuthi abafileyo bangaphi kwenzakalani ngabo ayikhona ukuthi ibandla lethu lithi kodwa iBhayibheli lifundisa lokhu ngesimo sabafileyo singenza njalo siyahamba endleleni elukhonjwana kodwa abanengi namhlanje bahamba endleleni ebanzi why besendleleni ebanzi kabafundanga ilizwi likaJehova bagijima ngalokho abakuchaziselwa ngabanye abantu ngalokho abakutshelwa kuzimfundiso zamabandla ngalokho okutshelwa ngabafundisi babo kodwa kusenza sisindiseke yikuthatha ilizwi likaJehova asilithatha leli lizwi isihlobo ezithandekayo linjengoba linjalo liyakusiqondisa ngikufakele isibonelo ungakhangela namhlanje enkolweni yamaKristu uyathola laba bekuleli bandla babhabhathiza ngale indlela ufike kuleli bandla babhabhathiza ngale indlela omunye uqinisa kanye omunye uqinisa kathathu omunye uqinisa ka7 omunye ubhala isiphambano ebunzini omunye uyafafaza omunye udlulisa ngaphansi kweflag kulento ezinengi iBhayibheli ngutshengise isibonelo hamba lami kuEfesu 4 evesini ngeka5 iBhayibheli bese lisithi lona inye inkosi lonye ukholo munye umbhabhathizo uhlupho ke maKristu athandekayo bonke nxa bejumayela bathi hayi lo yiwo so right hayi lo echeche yiwo right bathandekayo inkosi inye ukholo lunye umbhabhathizo munye so nxa amaKristu senza izinto ezitshiyeneyo kungasavumelani lentando kaJehova ingozi enkulu ngoba uJesu uthe yena ayisibo bonke abathi inkosi inkosi abayakubona umbuso wezulu kodwa yilabo kuphela abenza intando kaBaba ngezinye indlela mhlobo othandikayo okudingakala kithi endabeni zokusindiswa okumele sikwenze yikuhamba elizwini likaJehova uye udinga umbhabhathizo weqiniso uye udinga umbhabhathizo owodwa lo iBhayibheli elutshoyo ayikhona ukuthi hayi ebandleni lethu sibhabhathiza kanje yebo lokho ekucineni sokungabuya sesiqale eBhayibhelini iBhayibheli asitshengisa ukuthi siyenza right kumbe senza wrong nxa sisenza wrong kulungiswa kulungiswayo ngoba uJesu akufunayo yikusindisa abantu uJesu kubusiness namhlanje sikhuluma kunje yokuthi abantu besindiswe akakho kubusiness uJesu yokuthi abantu bebanga amabandla bephikisana ngamabandla kodwa okusincedisayo yikuya kuJesu osindisayo mhlobo othandekayo nxa ufuna ukubona ukuthi usengozini enkambeni yesiKristu ungazibona kukhulunywa kubi kulabantu namhlanje emhlabeni abangakhuluma kubi ngoJesu okuzwa abaye bekhuluma ukuthi uJesu yilokhu lalokhu bengakholelwa kuye uJesu
uzizwe ungela hlupho kodwa mzwana bekhuluma ngechechi yakho ukuthi hayi ichechi yakho asoyeqiniso uzibona usihlukuluzeka kakhulu ubuzwe bekhuluma ngomfundisi wakho ngopapa wakho ngoman of God wakho ngomprofeti wakho ngoelder wakho ngogosa lakho mzwana bekhulume ngalo kubi uzizwe uthuthumela ukudlula nxa kukhulunywe kubi ngoJesu ingozi enkulu. That's a good recipe of distraction. Ngezinye indlela bathandekayo esikudingayo ikuya elizwini likaJehova. Nxa singahamba elizwini likaJehova linjengoba linjalo silifunde nxa uJesu enguye simthandayo sizenza kutshoyo asisoze sigijimise lokho amabandla kutshoyo ngoba lokho kakusincedi okwenza sisindiseke ikulandela ilizwi likaJehova ngoba indlela ibanzi ekulahlweni ilukhonjwana ekusindisweni bayingcosana abayifumanayo. Le ivesi iyavumelana lalokhu uJesu akukhulumayo ukuthi ayisibo bonke abathi inkosi inkosi kumaKristu, ayisibo bonke abavukele enkonzweni ngeSunday, ayisibo bonke abavukele enkonzweni ngeSaturday abazabona umbuso wezulu kodwa yilabo kuphela abenza intando kaBaba. Intando kaBaba icacile elizwini lakhe uJehova. Asifundeni ilizwi likaJehova lilokuphila leli lizwi, sifunde leli lizwi likaJehova liyakusiqondisa indlela. uDavid abesesithi kumaHubo 119 verse 105 ilizwi lakho liyikukhanya ezindleleni zami liyikwisibane endleleni yami. Leli lizwi likaJehova singalifunda zitobe ezithandekayo ukusindiswa kuza kuba khona. Inkosi ithe nxa siqalisa sathi indlela zimbili eyokusindiswa le ekulahlweni njalo ukusindiswa lokulahlwa kusemandleni akho wena. Akulamuntu ongathi khona hayi ubani lomlando lokulahlwa kwami mana ngeke ngisondele omunye umuntu uthi hayi mina ngazalelwa kule ichechi mana sihambe sonke mhlobo othandekayo. Uzananzelela namhlanje nxa sikhuluma kulabanye abazakutshela bethi hayi mina ngazalelwa vele kule ichechi ngile 20 years ngile 30 years. Asisindiswa ngokuba ezinkonzweni ezithiyene ukuthi ngazalelwa kodwa asisindiswa ngokwenza intando kaBaba. Vele ezinkonzweni akula maternity ward, ezinkonzweni akula muntu ozalelwe echechi. Abantu bazalelwe ezibhedlela, abantu bazalelwa kwezinye indawo hayikhona echechi. Ngezinye indlela mhlobo othandekayo engiyakikho ukuthini kuthi nxa abazali bakuhambise enkonzweni yebo wagcinakala bakunika imfundiso okuqhakathekileyo mhlobo othandekayo. You owe it to no one ekufundeni ilizwi likaJehova ukuthi uzwisise lokho okuphila kikho lalokho okwenzayo ukuthi kusentandweni kaJehova ngoba baza kusindiswa ngabenza intando kaBaba. Intando kaBaba kayitholakali umakhathekizima abantu. Intando kaBaba ungayiswela kwezinye izingwalo kodwa intando kaBaba icacile elizwini likaJehova. uJesu abesesithi yena ngena ngesango elincane, ngena engeleni elukhonjwana, thiya indlela yebanzi, thiya isango elibanzi ngoba liya ekulahlweni kodwa abanengi emhlabeni bagijima ngendlela yebanzi. Zona mhlobo othandekayo okuyadala umehluko phakathi kwamaqulu amabili abantu okuzadala umehluko omkhulu yilokho ekufundeni ilizwi likaJehova. Lokho bazathi sebefundile bethi thus says the Lord sizakwenza njengoba uJehova etshilo. Yibo bazasindiswa. Ukulahlwa lokusindiswa kusezandleni zakho mhlobo othandekayo. uJehova esedalile uAdam loEva wabanika ithuba lokuphila ensimini yaseEden wathi lingadla zonke izihlahla kodwa lesi sihlahla lingasithinti. Mzwana lasithintayo lizakufa ukufa lokufa. uJehova kabenzanga baba ngamaroboti wabavumela wabanika ukuthiwa yi-free will yokuzikhethela bale freedom of choice. Lathi namhlanje sile freedom of choice yokukhetha ukulandela uJehova elizwini lakhe kumbe ukukhetha ukulandela abantu. Ingozi enkulu mhlobo othandekayo olandela abantu bengakusa kwenye indawo engayisuye uKristu Jesu. Hamba lami kuJohn 17 evesini ngelika 3. uJesu abesesithi yena
Nanku ukuphila okunaphakade ubaba bekwazi wena uNkulunkulu weqiniso lo Kristu Jesu lo omthumileyo. Zwanini isihlobo ezithandekayo, indaba yokusindiswa ikwazi uNkulunkulu weqiniso la ngendlela afuna siphile ngayo, ikwazi uJesu lo weqiniso la ngendlela afuna siphile ngayo. Yikho lapho kulempilo okunaphakade khona. Lokhu sikuthola kuphela ekufundeni ilizwi likaJehova. Nyanxusa mhlobo othandekayo, hambe funda ilizwi lenkosi, hambe phila ngaleli lizwi. Leli lizwi awusoze ulambe. Nxa ungalidla leli lizwi liza kuphathisa enkambeni. Izilingo ziyanqobeka, izinto ezinzima ziyanqobeka ngaleli lizwi, ngoba uYesu uze wakhuluma wathi nxa indodana yomuntu ingaphakanyiswa iyakudonsela abaningi kuyo. Ukumphakamisa uJesu yikulandela lokho akutshoyo imihla ngamalanga. Sikuphile ezimpilweni zethu. Labasibona siphila njengoJesu babe sebefuna ukumlandela lo uJesu olokuphila ongcono. Ngaleso sizathu mhlobo othandekayo, ngiyakunxusa ukuthi mhlobo wami, indlela zimbili, eya ekusindisweni leya ekulahlweni. uJesu abesesithi kayisibo bonke abathi inkosi inkosi. Yebo bonke baphakathi kwendlela, yebo bonke bayahamba. Akucaci namhlanje ukuthi lo ungene kuyiphi indlela, engabe kwelukhonjwana kumbe ebanzi, kodwa kuzadala umehluko. uJesu uthi yena ngalolo suku ngizakuthi kibo angizange ngibelazi. Sukani duze kwami lina benzi kokubi, babangabenzi kokubi ngani, bayalile ukulandela ilizwi likaJehova. Asichiyeni izimpi zamabandla, akusisindisi lokho. Asichiyenini lokho okusindisayo yikuye elizwini, sifunde lokhu Jehova akutshoyo, sibe sesikulandela. Ubuwula yikwenzani? Yikuthi lokho angisoze ngifunde ube usuchiya uphile emnyameni. uJesu abesesithi yena kuJohn 3:19, ukulahlwa kuyilokhu ukuba ukukhanya kufikile abantu bakhetha ubunyama. Zwana mhlobo othandekayo, ilizwi nanti siliphiwe, hambe funda ilizwi leli. Yikho ukuhlakanipha. Ungalifunda leli lizwi uzawuchazisela uJehova lokho kumele ukulandele uphile ngakho, kuza kuncedisa enkambeni yesiKristu. Ngoba namhlanje uhlupho osulalo yikuthi abantu abalifundile leli lizwi kabalifundi iBhayibheli. Babhizi kubo WhatsApp, babhizi ku social media, babhizi kubo Facebook, babhizi ngezinto zonke. Akulathuba ngoKristu Jesu. Ngiyakunxusa mhlobo wami lapho khona, ngiyakunxusela kuJesu, ngiyakunxusela ekufundeni leli lizwi, ngiyakunxusela ukudinga intando kaBaba. Dinga intando kaBaba, iyo yodwa indlela yokusindiswa. Ungenzi lezi ezinye izinto, ungadingi lokho kwabantu, kodwa kwenza umuntu asindiseke yikulandela intando kaBaba. Ayikhona ukuzihlupha kuphela ngezimfundiso zamabandla, ayikhona ukuzihlupha ngama-church manual, ayikhona ukuzihlupha ngama-catechism alokho abantu abazibhalele khona bevumelene ngendlela abavumelane ngayo, kodwa kudala umehluko lokusindiswa kwabantu. uJesu ucacile wathi ayisibo bonke abathi inkosi inkosi abaya kubona umbuso wezulu. Ngezinye indlela iqualification yokusindiswa kuyikwenza intando kaBaba. Intando kaBaba itholakala eBhayibhelini, itholakala elizwini lakhe. Zonke izinto ngezwe abantu bekhuluma ngazo, zonke izinto ngezwe abantu bekhuluma ngazo, hambe funda uye kuthi iBhayibheli ithini. Ungabezwa bekhuluma ngosuku lwangeSabatha, hambe funda iBhayibheli uye kuzwa ukuthi uJehova uthini. Ayikhona ukuthi amabandla athini. Yikho lapho esizasindiseka khona. Sengathi inkosi ngasibusisa, isenzele kahle enkambeni yokukholwa. Asicimezeni sikhuleke nini. Baba khona ekhaya ezulwini, siyafisa ukusindiswa, siyafisa ukukulandela elizwini lakho. Kuyisifiso sethu Nkosi ukuba Jesu ma uqhaqha isibhakabhaka sibe yilabo abaza kuthiwa ngenane kujabuleni bombuso kaBaba ngoba senze kahle. Nkosi ingcwele, asifisi ukulahlwa. Nxa kulabanye bethu abahamba endleleni ebanzi besicela Jesu bekunanzelele bengene endleleni encane, kufundwe ilizwi lakho, kwenziwe intando yakho, abantu bebesebephila ngentando la ngendlela ofuna sihambe ngayo. Sibusise Nkosi ezilingweni esidlula phakathi kwazo, sicela ukunqoba Nkosi,
Kungenzakala kunje sikhuleka, ukhona omunye ogulayo, ukhona omunye ogulelwayo, ukhona oshiywe isihlobo sakhe. Sicela Nkosi induduzo enkulu kogulayo kazuze ukusila ngoKristu Jesu. Ingilosi ezihlezi ngokuzungeza kulabo abakwesabayo Nkosi, kazivakatshela abantu bakho emagumbini amanomhlaba, sibe sesizuza ukuphila, sibe sesizuza ithemba. Usenze njalo silifundele lelizwi, ngoba siyazwisisa Nkosi ukusindiswa lokulahlwa kusesandleni zethu. Singakubamba buchapha indaba yokusindiswa, sizalahlwa kanye loSathane. Senzele kahle, usibuse ukho konke ngoJesu siyakhuleka. Amen.